Ütüye gününden kündü oğru ordaçılar, ütüye gününden kündü sibekkileri, üneyleri söbilen ordaçılar. Nörönürgüy. Men bastaki ederhijjan ılbıt idem agronom, no agronomundan elbaqsı dülelәбетим. İkki sidem pedagog. Ondan pensiya taqsıbıtım 11 sıl bolu no üleli hijjabın kümbüğünge jeri, jebile ederhijjan ılbıt ideber töptürü keldim. Agronomiyaga. Agronomiyadan olus keң балла жехеп, наукандан эттәкка олихин баллагына мен наха научный терминни тутту баккабын бил простойдук маннык народный тугдан этиягымсе. Бастакы сүбемде маннык. Магахынтан били магахыннар элбәхтер. Хеп, onun магахынтан тебинен тиеңге ити синтетическое, ити агрессивное удобрениялар, химическое удобрениялар ылаха таамаң. Потому что балларны ити удобрениялар хастаптарны билбеппит. Бастан бала били удобренияны туханарга химбер составтарын билехтәккыт. И каннык лаборатория кайда апробация бар биттереме биллибет. Олим был лучше бее, били беяга сирге, бее удобренията олох натурально раз органический ордук. Все, любой десибеккилерге, любой үнәйлерге. Ол көрдік, бастан үнәйіні олырдырғы төр әйге бастықы балғымтаны туаққа урағытай? Боругар. Беге арасадабы доробай боларыгар. Беге арасадабы доробай болағаны үнәйі бет доробай болар. Ол ең бастықы балғымты беге борғы урабыд. Олеген әйге тергенгетігер тақсаңғыд амбастан боргут кислотнағын pH беребер керектәққыд. Жабу соседка Мария Ивановна оны күппуд, кені оны күппуд деде үтікті кутар еме табылым бабад. Бағар балда әйге добырения әйге сиргет атым болу. Даже бір участакка біле сир почва pH балланы атынатын болыр кислотнаға. Олеген балда оны беребер келі. Бастан почватын береберкелер немалар қанықтары еді. Обычно мандык өстөкерені терген бараннар біле үстөт участакыттан боргынылағын. Боргынлағын урағын, ол уран бараңын онына тугу уксус кутағын. Себ, 2 столовой лоскінің кутуққанады. Онтан балланы туқтаны реакция барбатағына, значит, барбатағына бұл почвағат кислай. Онтан қырытық мандык реакция бардағына уже баллана мантыка слабокислой, эбетер нейтральный, ну шалочной нейтральный хеп, ити почваң дөчүгөй. Отчоғына уже мен билебин, мен почвам кайдаган, ити аты мен уже билебин каннык үнәйini үннерер бер тугутуттуктакпын. Сеп. Вот онтон 2 снима баллагына ити почва кислотаһын бахарарга баллана катын эбетер ити мааняган себирдәнылагыт. Ол элбәхе ылыкканады, чехеттагы сустуканы. Ылан бараңыт банкага, угага стеклянный банкага, онны кипятогын кутайягат. Онтон кипятогко по сойор. Ол сойбутун генне ол сойбукка уже били почвалар гытындан кутталыйдыт. Например, төрдү сирик участок гытын төр местеттен бери беркеликтен бардакты төр банка, отто 2 участок бери беркеликтен барда 2 банка. Же онны көрөгөт. Били өңө улар ер. Кыгыл болланы значит кислай. Очоғына уже раскисленияға үлелейдет, 2 сүлет ол болу. Онтан балланы қайдары синеваты өңненер. Очоғына балла мантықыт слабо кислай. Онтан зеленый өңненләні олық нейтральны, дөчүгей. Очоға әйгі манна уже біле для профилактики әрі, біле ұйырыттан, оны біле әлбәқ ағы ұларғары оны үлелейдет. Сөп. Те, например, бұл почвам кислай, потому что проблема онны болачы. Біле де кытардахан, эбетер балланы били уксус купуп бар бала тухта кисление бар бата, потому что били кислотага кисление ыппат. Значит, били почва мүрдә кислая ебет. Очаны мен манна төһә дагыны олордум бу почва барсе, төһә дагыны удобрение ылан кутум хепте, сен бир меха тохты үммет. Үнәйме аяк болар. Олихин баллаганда бу почвабын жемин арскислейдибин, били топсарабын, нейтральный орохтакпын. Онны тугы чүгейди. Мағағын, жаманна мағағынға барыққа хен, эбетер бәяғыт балланы оғық күлінен оңырауыт, ола древесіне бірәм олы қома құрдық. Эбетер баллағына еті гашонны избескенде білі бұлыр ұрыт гасигінар әті бітчі же избескенерге оға тұрға. Жо оны үшөйдік гасигінан барын бұл избескені. Торға ұлан құта әспеп бет, например, баллағына 700 грамм 1 квадратный метр гөп болар для раскисления.
Онтон же ара мантыгайым сулы очон мағahыңа тиебин. Мағahыңа тиеме мен пушонканы онна известен бар болар. Мен оны олы корбеппин. Потому что эти пушонкан баллагына кратык агрессиялах, потому что биле кинини мен бу почвалар ыстақпына мен үйнәйім селистерин сенсин. Олихен баллана доломитовый мукадем бар. Бу үчүгей. Эме нахал бағы болбата, олы биле, например, 500 грамм эбетер наха биле сирим улахан баллана, хетте 100 граммы 1 квадратный метрге ме ыгабын. Ыгам барамын обязательно хуруттарабын. Сөп, детими почвабын оңордум, почвам балы хүрдәғын үйерде меха мақтанна. Онтан жүрі біле арасадалар бар. Арасадалар бын уже біле январь итін олардан барағыд. Біле сорах эбеккелері многолетние қапырызнайдары геннері. Пересегел. Онтан жүрі ажы біле сыя бая біле ыллы де февраль, март игөржі. Март игөржі туқ бар арасадан барды оларын бітер. Жүрі біле үннері бінері. Аны сиеме ылабын де сиеме. Маға хынтан. Аны туран билин бу Евдокия Степановна наха чуди семе оңорор сеп, онон баланы кинеттен düşөйдүк ыйытарын хеп. Потому что бeye семетин оңорор, бeye семетин үннөрөр олого чугай. Онно же туқтаны биремегат да барбат, туқта манипуляция оңор баккут. Онтон жамаға хынтынлан бардым. Аны маға хынтын семе лақпына бала же букваларын көрөк бұнна десе, онно барда хорулла жер А, Б, П эгин женер, С женер хеп. Олихи, например, балладе самый били үчүгей семе болуға мандык П буквалла. Мантыгайын баллана, значит, туохтел. Били фитофторга, ген били же лабораторный испытание били барбыт. Мандык, например, се. Онтон балланы били F1 ден бар болар, де мандык F1 ден. Бу уже гибридный. Бу, значит, балланы 2 сорттан 1 сорт оңор буттар денсе. Мантыгайын балланы мені эхил үммет. Онтон F2 ден. Итеата балланы уже били 2 сорды скерешивен оңорун онтон төрөтен тахарбыттар. Бу семемни отчоғына балай ме үммет. Быйыл үйнер эхилге хылыгар балла төһө дағаны экономиялы хатан төһө да биле қахақытыр уын қаханың ода үммет. Олихин баллағына семені мағahынтын баран обычно семе били туох өр сырыттын, онны били борту болбатын ден эфирны били масыны онны ингибитордарына негенде били туохтулдар, оңоролдар. Оны bir пачкача 5 устука, 10 устука хама элбәбите, эбетер балача били 0,1 грамм или 0,5 грамм болар дебатта. Оны обычно же бу вирус туох бар били кухаган тәлле барды бу семе ихигер хытар. Тахыгар болбата ихигер кирен қалар. Олихин баллағына білін ырынақ кәме балла, жеға білі маркетинговый ход. Оны білі қаз білді семені бөбейден бір лаборатория білі маңдық тахарандар пакетта абаттар. Олихин баллағына жамағынтын ұлым семе, бұл семебін баллағына мен олордо меніне этиперикис водорода бәрді, водорода пероксид. Научный аты ити үс бұрығыннағы аптекаттан ұлабын, онына бұманына 30 минуттен 4 минуттаға жері білі сытырабын. Тус-туспа үйнәйлерім генлерін сытырабын. Онтон ылан қостуан барамын біле инчағай тірәпкеға. Сиктәк біле қыбы әбетер марылаға ыламын ол семелербін уже биреметі толла. Ыламын бұл марыла бар әбетер қыбы тірәпке бір торка инчағайға, сиктәкқа. Урабын онна маны бүрүйен кәбейхебен, онна бір суққа хытар. Жо ол кәнеттен уже біле туақтар бар, біле стақанчықтар бар, ыламын олорда бұл. Онтон олордан баран, уже 10 қонан баран біле әме туық қанады. Уже подкорм коңырғы бастығы подкорм қағыды. Манна баралылар жеті 5 симулятордары, например, хөбілуін үшігейдер. Эпин ден үшігей мағahыңа бар. Циркон ден үшігей. Онна HB101 ден. Но маны балланы біле манды крампулалақ болалар 1 мл. Оны туық туғыт бір әрі мандық туғылаға деш пригінен мандық. Онна литре аңара уға бұққойан бараңыт онын ыгагыт бине корневая, это опрыскивание, либо корневая, били подкорень кутагат боругар. Бу балланы биһиги үйнәйбитин били профилактикалы бит. Онтон балла тейденник уже олорор, онна уже обязательно били досвечивание туттары билагатча бит, били фетолампаны, досвечивание, оны били күнне айын сирге, оны сквозняга хохирге ураты қанады расадалар бит. Арасадалар доробай боллақтарына уже дебіл үйері көті үйнелілер. Онтон перес арасадата обычно дебілі манды нөғытчу ухан тақсырди, біремесі епсінес ухан қалар. Онна бігі балланы кенеға гормон берсин, бәғдеттен. Білі этилен ден.
например, били наха ухабып бола били бәят үнәтін көрір боллақыты, аны дият бола били халгына влажный болуқта, наха сухойга болланы эми биле кинер хөбиләбәттер. Онны биле бу перескит үрдүн болланы маннык туқтугут биле 2 минута маннык имерияғыт тарбақытынан. Сөп, бу эһиге болланы кинияға гормон бәссәғыт. Оччоны биле кини кыһырбат арасада тоқтан турар, тоқтур. Же биле туга силиһе маннык сайдан барар оччоғына. Но этим тоже увлекаться не надо, потому что били силиха, били амастан арасада силиха айдыхта. Силиха сайыннағында уже били үчүгөй доробай арасада үнен тақсыр. Сөп. Онтон уже бу арасадағытын бөбейдәңі же уже били сағын, же били ымый ортотуттан, ымый бүтүді уже били теплисе берен тахарын олордан барабын. Аны теплицаға борын же қайдақ абеззарары гынағыты, хем бір били дезинфекциялилер же. Эти лохсыга, ити уну отой кутуман. Потому что били почван баллана тухча, она же живая, били тыннах. Тыннах тағаны, тынмат тағаны били биологический субъектка кирер. Олихин баллана били сир бәйті үлелияқтақ, оны кені бәйті тыннақтақ. То есть бала били сирге аэрация ден барықтақ. Это значит влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Оны ити угутаннар балланы бихи, конечно, били эбелер бит, елер бит ити угутар етлер. Иннегінаннар балланы били патогенный микрофлоратын били өлөрі биттилер. Тоқ бар били бактериялары тоқ бар тәллейдер. Оны ити сыға, ити угутан били почва бит бәйті тухалақ, били тәллей спораларын, тухалақ бактерияларын бартын сенке бігер. Оччоны бу почва өлі алар, оны білі тыммат. И манны үнәйін астаққына балланы үммет білі дөйін барын турар. Олихин баллағына же үшөй бай туық бар, вертирогумин ден эко-удобрение бар. Оны ким Евдокия Степановна сихилеме кепсияға. Эбетер баллағына бегумус. Білі оны кутан баран, білі просто маннык турбутуга сразу били утан бота, но деревнягайн еще бадивата дачагайн били уже бочка ун турар, ото коракка били кранин утагин дивата, например, дача, если били центральный били водопровод тахпа, он его. И бирикки час турар дем болбата, обязательно эти кран ута бир сукка турахтах. Бир сукка турдағанна у били бәйтін энергетинылар. Сөп у эме бәйті туспа энергиялар. Отчоғын әреде білі туқпыд, же білі теплица, же грядкен бала тыынар, оны үйерер, оны меха мақтанар. Отчоғын әреде білі туқтыр, үйінер. Те етенмей білемнен бараңыд, уже білі арасадуаргыты чөбаты олырдығыр, оны білі олырдыры бары білергеп болы, оны егенер способ бар, метод бар. Білі арасадекердер, білі обязательно 7 сантиметр. Идинник билете яққанады, 10 сантиметр били үрдүрдүр. Арайбалланы били зеленые эре тугуча маннык били көрөңгүт беягыт. Туқтаңы били бороскоң ороңгут, где-то маннык 30 сантиметр между ними онны били олорду қанады. Били бәбәйлерден били бытчаспаттарын көрдү. Сөп, онтан же бу били туқта ыры болбатын жен обычно эти помидордар, егендер балланы жолы били фитофтороз сир. Оны де вершинный генил билягатти били ахабаламанны каддере били төбөтне манны сытыян караран калар сеп. Вот ити баллаганы вершинный генил болар били сыга угутартан болар. На самом-то деле ити грибковый болбатак. Грибковый балланы ити фитофтороз. Олихим баллагында бу манны били караманны гитен үнәйтен олордан бараңыт уже 10 күн болан баранса, били көрөгіп балары садағытын бәғыт, қас бидді кейсері индивидуальный, били үнәйті также индивидуальный болыр. Бәдін гені бәдігер дебі көрдісе. Оны бала жа көрөгіт. Әддеттен баларына удобрение білімнен ке бәғыт. Туықтан ол білім ағahынтын ити ол бұманы заморочынны аттайын удобрениялар ылахатама, оны достат орыс көтірман, арай бәғыт оңырағыт. Ол боргутор баларына әбетер ол боргут тағыр крапива үйнер. Үтірігіт бәтті абаға көрәбітті, ити крапива балланы наха бай от. Кені балланы тоқ бар, итинне білі организм барда бар. Макро-микроэлементы барда, это ити наха чөй удобрение. Ола үнәйлер итинне наха үйрелер астыналар. Эбетер бұла крапивағыт соқ баллағына де, ол боргыт егер тоқ бар, оты бардын тоқтанылағыт, оттанылағыт, бұғанылағыт, серпелегетті, онна маны балланы же ихикке.
Обычно балланы бетон, но билин пластиковедер били боны эталаналар, тимир да болду. Онна балланы жабу оккутун кутагыт, одну треть. Бу икетин көрөгөт, оны бир күмүт үйе бу оту делбе кутан кебегат. Крапивалак балланы өссөчүгей. Онтон балланы сибиэхи ынаксагын. Например, эти бочкага оңоробун үнайым плантациям наха кең диханата кытына, били 200 литрага бочкага оңорор боллак кытына, колобура 2 лопата маннык били сибиэхи даны били ынаксага болбун. Курусса хага сибинне сага барда барар. Onu dаңы дезото били ол боргут наха үйерер, де біреме ыппырас болар, де барту да біренне болна, де били зиря петтер навоз это навес золота. Ити олық көмесу да біренне хиджер. Onu били наха манны қаппы балбайын били болбатын, сибейхиддан ынақ сағын ылаңыча. Например, bu фляшканы кепсивин хеп, сүрбе 5 литрелек болду. Били бирді құттар бар. Онда bu одну треть били тугум олборум сыз отун бартан каменламын құттым. Онтан баллағана bir ковшық балланы bu сибейхи били балбақча bir лаппаққа. Сибейхи сағы ыламын құттым. Онна қортоскам сириттен барамын эме bir лаппаққа борылын мантық бір құта әстім. Құттым. Оны улубун, ахары бітчечі құппаппын. Приблизительно манник 2 тарбақуды қалырабын, потому что били поражение барыға. Онна де били мастуғынан, мағанан дәрбе үші баты бұққуя әбе, қаппақта әбен. Турар. Оны төхіннен күнне үші серге турар даны түргенlik били брадей болар. Онна били тоқ бар суғыстатын бардын, ол били макро-микро элементтерін бардын үші баты ылар. Онна мантыйым 2 делі турар. Ола ата мен арасадабын били тағырджа били уже арасадабын на открытый, на закрытый грунт олордон бараммын. Бу удобрением, бастык удобрением белемнен кебехебин. Потому что мантем 2 неделе бухар. Көннер. 2 неделе көннер, көннягына же ыныр күчөй болар. Брэм ола били о тегин туга бол наха чөй өңнөнөр кайдары мандык ол насыщенны күйөк болмандык өңнөнөр. Онтукпун балларына же 1 литрини ылабын, онна били 9 литр уга. Бедірәғы бәлемнемін 9 литре, оны ыламын білі бұқ қоян барамын же ағатабын. Өскөтін балларына білі ағатыққы тендені балларына обязательно уқытағыд. Потому что білі корневой системата балларына почбағыд ұнчағай болуқтақ. Отчоғына ол кенттен бірді подкорпқан орығыд. Бұл 10 литреға 1 литрені бұл туақпын, біле мантайын баланы мені маточный болар. Бұл маточный раствор бұттан ұламын мен рабочий раствор ұлабын. Наши 1 литрені балы 1 бедері уға бұл қоян барамын. 1 литрені қаз 1 орсу бар, тоқ бар үйнәйбір бар тұқытабын. Но только уқытан баран. Уқып баққары сухую ағаттақа это бесполезно. Потому что біле үйнәйім туға біле селихін ұлбат. Онна обязательно 2 неделе болан егін бараңыд уже мульчалых қытыннады. Эти білі оту қатарақ, білі қаппытот болмай болна дед, оны лаңғыд же білі тоқтыр бартырманы тәлген кереқыд. Керет кетереп, эти мульчан аға жүгей. Мульчалақ боллағына білі туық дождевой ардақ чербеті білі бар болар, чербе өскіреп, эти аға жүгей. Білі өскөтін теплицаға тер, кереткеға тер ардақ чербеті бар боллағына эти аты егіп бошвағыд олық дұру баш. Онтын олық құттанымы. Потому что балланы чербен балланы без позвоночной иди, позвоночника кыл балланы, оны кинеманнык тур, олық наха чөй баннык туннел қағар серге. Били бу кытанақ сергетін сымнаға соңырар, онна баллағына же били туғынан, олық били кислородунан, онна били у ағар әйін туғын бартын били оңыран кебехер. Короче, кені сыйлыға жамбаламаны инненен ылар, оны бір кенінен тағар әйір. Өтчіні у вас уже удобренный болан қалыр білі. Тоқы теплицаға кереккеғі барыда. Онан бәді ардақ жербетін у вастан. Сөп, онтан балла же 2 судобрение бір. Ити балла бастан азот, фосфор, калий біліға жебітті. Азот балланы білі туттавыд білі көк масата сайдарыгар. Ити бастан, бітті. Онтан 2 балланы уже білі ботанизация, завес, оны ағылыға білі мөлбөйіргер балла қанығы туттавыды, уже калийне туттавыды. Фосфорна, калийне, оны ти бары микроэлементі бар болуқтақтыр. Цин, молибден, сера, тоқ бар макро, железо, магний барда бар болуқтасы. Он тұппы қанна бар еді, етіндікпі барды бияға бар күрге, древесный зала.
Ода балларна же биле охпуту нахачуду готтабыт эбете костюру, но только биле мас. Онтон биле ылабыт же 2 литре оннук чоголабыт. Өскөтүн бала биле кара да чок төбестин туакта кутталахуа. Онна баллагына бу туакпутугар бедерага балларна бу 2 бастан чокпутун кутабыт, онтон эмие биле наха толору куппаккабыт эре быхагас уукутан кебихебит. Онно буккуябыт. Мантыкпут турар бихене жахамай кырыта 12 час. Сукка турдагына өссөчүгей, 1 сукка. Бу мантыкпы бихене болла маточный раствор эмие. Бу маточный раствор бутудан бихе рабочий раствор оңорабыт. Оччаны мантан эме 1 литрени ылалабыт, бу 9 литре уга кутабыт, уана манан баллагына же эме уу кутабыт бастан, үнәйбитер оропуда чисто барды себекке кусты, там виноград, олог биле тоқ малина крыжовни бартыр куттубут уубутун, уанна балланы бу рабочий раствор буттан ылалабы биле 1 литрени балла на каждый кустик кутабыт. Себеккилерге балланы литрен арада кутуққа сен. Куттубут, это будет у нас корневая подкормка. Он-то вне корневой оңоробут. Жотчоғына біле опрыскиватель. Опрыскивательнен біле одновременно оңорокқа сен. Бастама селихен ағатты бұд, селихен ағатан барамы де бұл сәбірдағар, олы үчүй баты олы барта опрыскивать бұд. Олы барта мандың үнчағай болуыр дәрі, хеп көпкіо. Онтан көріғыт нәделінен даже 2-3 қонуғынан балда біле де үйнәйгет наға өрбіп болар, наға мақтанмып болар. Ити. Аны туран балда де бұл біле мандык ахат-тахап болбакыт уже үйнәйгеттен көріғытса, қайды үйнәні хәреттен. Бу бастакы бала биле азотнай, аны биле чистый азот балланы эмесе билебет. Бие бу манны биле эптебит ити оту махы биле ынак сагын, оны биле бор эптебит жебет. Мантык бит эме биене микроэлементна бастак удобрение бит. Онтон балланы арай же бу удобрением балла мет биле каддер тугары үйнәйим тугары тибет жахана тахпыны эме мантык бунун остобун бастакы бит. Оғырсуға балланы 10 күн болу кутуаққа сен. 10 нағаларғар бардығар балланы 10 түйет 2 неделі болу 15 күнігер кутағын. Вот. Онтан бала өскөтін надыйбап болу уже бастаку удобрение бар кәлбәппен. Бұ 2 спин же біле туық фосфорна калийнай бүже бұ біле залабын куттым ағатты. Онтан ите балланы бұ заланнан калийнай оныз макро-микроэлементами удобрениеннен ағатабыд. Биле уже завистера тақсан бардағына, уже ботанизация, уже биле биле уже манны тоқтан бардағына ахатабыт. Сөп, етені ахатан бүтті бүт, онтан балланы аны наға меннегес ахылық бұтын бағарабыса, биле ахығын бол баққа, отчоғына балланы үхіз удобрение тұны оңырабыт. Манна балланы те араса биле 5 литрі ләқ барды, оны 3 литрі уғытабыт, ардақ уғыта балланы өссөчігей, ол уғытан барамыт, 10 столовой ложка хахыр кутабыт. Песок сахар. Кутту буд. Кутан барамыт 1 пачка дрожжи кутабыт. Дрожжи обычно были 20-30 грамм болар дебет да. Оны 1 пачка ныламы бартыманны кутайбет. Тоқту буд. Каппақты буд. Каппақтармы чөйді буд коябыт. Оны жебір күннәк сірге урайбет. Мантық буд боланы бігені жебір көге яқтақ. Наға чөйді көге ер. Бу мантыпы болла бihene ме маточный раствор. Бу маточный раствордан жебил кутар быт сагына рабочий раствор оңробут. Отчоғына 1 литре бу 3 литре дебатта бу маны бартын 7 литре угутабыт. 7 литре угутан барамы мантык бытын бихи кутан кеме оча бихи 10 литре болар. Жа маны буккуян барамыт мантын литре 1 литре барар, 1 литре же ылалабы биже биле мандык үнәйдер битерме кутабыт. Только у кутан баран. У куппаккара каханда хаппаппа. Курутун биле у тоқтан баран, ахатан баран. Бу мандык үс удобрениялак боллаққытына, бу манны үс көрүн. Бу бәғыт оңор же бу олық жүчөй болар. Оны хеға тоқтаны ол биле ола билбет удобрениялар гытнада тахуқ. Оны бу балары тутту кот иннене биле бастан эттем же кислотас кетен кайыгыт. Олихин балларына, если почвак балларына олақ кислай балларына обязательно биле иди эппитин курдук оқ күлін, доломитовая мука, эбетер гашеная известь билилери туттақ. На извехе балларына олақ кыраны кутағыт. Например, 200 грамм на 1 квадратный метр барар. Сөп, доломитовая мука балларына 500-700 грамм на 1 квадратный метр баран сөп. Потому что доломитовая мука үнәйі селигер балларына біле севет бортон орбат. Те етіннік.
онна итини же биле хетинник биле вовремя маннык ахатахы жактыннада сеп биле тугунан ыстыбытче дрожжылак тугунан опрыскивай эме маны опрыскивание оңоробут сеп отчогона балларна уже биле үнәйбит ыжыбат фитофторосто болбаттар ол биле вершинне гинир даны онно ола болбаттар сөп онтон балларна же бу үнәйбин бала сайын баллар дебат те бихи күммүт бала ынырык сайын бихи күммүт ынырык агрессивный олихин балларна биле салгымыт биени куранак сухой батта куранак болбаток сухой вот олихин баллагына үнәйи балларны хөбүлүр маннык тугу кини биле маннык сөрү биле влажный оны хаддер кры маннык тыллак тугу хөбүлүр салгыны хөбүлүр батта үнәйи олихин баллагына же биле кымырдагыстар биле айынната вот тигинетен келелерсе кымырдагыстар биле кинер балларына олох тугу маннык каннере маннык туактарын уяларын биле ураэллер сымыттарын онна балланы ыныр түргендик маны эл биллер аны бу кымырдагыстар балланы тиләне хөбүлүллер ол инде кинер биле тиләне сохана алалар биле нучалетте халлар Россиева үтсеп олихин балланы жаманы биле эгин рахана же биле фунгициттары эгиннери же биле актаралары эгиннери же ол бити теппеки маспеланы инде биле ылахаттар хеп ити барда химия итине хатан эме тутту канада хатан тутту батакка биле үнәйбит эме үммекке дөйем барын турар балаганы хаңатыр бидде үнүга олихин баллагада банан сибит банан сиен баран ити банан кагын ырастыбыт олок баракпаппыт онна баллагына биле бу эме арасабытын 5 литрелякпытын ылабыт онна батыр хуагача биедерага туактан сеп обычно биле манныктан угачын банкагылы биле стеклянка улхан банка бар болады 5 литрелек онна 3 литре эбетте любой ихетсе но да у банката биле капбактанар толка вот онна ламбараңы жа аңаргар дери бу банаңы кагын деп кутан кеби кутан бараңы манна туакта борный кислота ылагатаны борный кислота бала bir пачка 15 грамм болар оны маннадан түр кутан кеби ягыт оны биле уулугут букку ягыт буккую нахалбак улабакыт просто биле банаңы кагын сабыктагара онна же бу таско кутан бараңын же бу өссө биле уутугар манна кайы бу банан туктарын бала бу гиреткелер бир красивый бат уттадан кеби ягыт отчогона балланы бир да кымырдагас келбет үнәй гидер отчогона уже билетиле уже себет все проблемный вот онон балланы туактаганы же биле химияны игенолук тутта таман химикатренери биле бят конечно биле ити элбе гулеттен таксыр но үйрө көтөлө канада арасаданы лордургутур ыллы үнәйдин теплиса такын ортохут эме ыллы олордон бүтөмө теплица тегерүчөбат үнкүлэ оччоно биле туактыр үнәйи балла хаддери биле бу кахайкатын кахайынын настроениятын наха билер олимба биле олордургуда жибреме кыгырыйын болбака нефтягас биле в радость үйрө көтө биле барт олорду ханада оччоно барды хатанан барды мана табылланы оны куттанымы ханада онтон балланы сүбе ама кенники ылыкытын бары болакны телефонун ылыкытын син оччоно биле маны видеого устосто ыттакытын например маны биле сүбелен берекпин син бу итиманлык болбут иннек болбут жен сөп истебиктер мактал вопрос бар бол кенники берерин телефонун сразу беребин да агыс 914 104 31 4-1 кен куярга эфирге барды телефону мактал ну вопрос бар бол мен например тугу билербин барды кимияга багарар мен onu үйрө көтө этебин Сразу Евдокия Чонади. Билим Евдокия Степановна. Bu Евдокия Степан. Видеолары Вопрос бар бала гитары. Теплицага балларна кар кутуакка нада сен хепте, потому что эти били доктор стратификация ден оңорор. Биле доктор почпагын баллагына биле тупсаран беререме. Оттон биле напротив теплицар, оны каргын балларнача bir manlıkça balahın diye kurduk. Ha manı bireme köpçü bol bakka. Onu al kargıt onunla beter bile uldan kalır. İçin naburut bile üç göy bağayı.
Сөп, аны туран бала билет туа перекис водорода бала тина хачы хинтен куттанман торга үс биргеннага ылахата. Семе биле илитер кетер хеп, алты биргеннан ылыман. Потому что перекис водорода пероксид эти туга формулата бала угени курдуча H2O2 денде бат биле двухатомный биле кислород хеп. Аны туран балланда бу перекис водорода бала биле ардак утун хол буяр. Олох үчүгей биле это вода очищенная. Олю кутту вакыту токутун сен.